Yung tokalaw. Nimbula binaka. Nakabrang na siya mamay. Bosi niya kan. Bosi niya kan. Tawag niyo kan lutir. Nimbula may Amerika, nimbula may Chavan, nimbula mas tale. Non appisan saya ulit lagi. Ang wakon nga wali. Itu presente na orang-orang lupa. Nimbula may Nislani. Ula-ula nila, mariway. Dalo. Itu jam kembali. Nimbula binaka, nimbula may Kandavu. Mutumbula. Nimbula may Pacificaba. Kandavu, yanu, isaku, isa. Kandavu, yanu, isaku. Isa, nimbula binaka na yakan ni siya matikumay and vese biti na vese burubura and ngona kambek nga ava bikim ni tigan kina na mbeo liba ni betala no na kabina ni sigani kuwa kera bi bisa tsartuka ya ni be buka balelai na nero sema na turang marama biokaningo ya sa sema tale na wani bosa kini salendelai binaka bale bikim ni na wakanda oni bakarong tumay na singa moniti may viti and katin kaon ni sigani bula o kusita langgo sa otiti ko na o sa bulak talanggo na bitu no rosang bula miniti yanda marotaka ni satik go bat kikeda na nando bulangi ndokai bulangi tokei kito marotaka ni vanto ni may nanito kerker me ngole mai menda may bital no sama sa mo ko na boli ko kay na was Pacifica and yatu masela the marotaka sa artiko na bulonggo and na bula kay Kandavu sara ngwali tikmikina na veturanga marama matataka tikmay na noron bitikina viutik na tikina and sano Kandavu yani kuwa and marotak sar ninda lang ngwali tiko and tikina veturanga na kaseleka nangonong comment sana wakong bula sar wana turanga ngo leitia tamata bula binaka Yo bulu binaka Dr. Risi bulu binaka na warong sumay na Vesai viti ke na vesai burulura.
na waleu. Sabe, na balik sara lecena no mu dingoma na ni tu kerker molmolumu mo ngole mai menen tamay bitano tu mananga mamay wasia tu mandason na no mitalan no ni no mu tumbu ke mai na no mu huli na no mu sasanga vaka tau sali liu takina tu na tampana liu na bukuna na wasa pasifika na bono sali baita bichuke na banua na ya tumasya ay pero man din daw na libital na tikinan na mu daka kero matanga niyo pamadal tike mo manda na no mu korni basu na buno susmike na itu ni no mu bubay erawa nak Naka na wale ti bulu na talibi ki muna turang na marama na no wila o laitia tamata mai na toka o unikura sorry na vale o unikura na toka na koro matangali o na koro na uso tirsamuta mai lawaki mai na kasaleka wasui unimatolu i tiliwa na sombera sana rongo chiko na matagu wale na dui koro na tambuya ndo tsunga na matagu wale re na ana gas do vir na matagu wale na tambuya na dui koro was chui unimatolu antura tindau o masu tela mai tiliwa ke tsanga ila koi lawa ke ole susuma lawa ki me do na baki wa ambeka ke tsanga I to mai suba na mai sa vasa wulinga ba ke le weekend da bit kada mwiki au susuma ndra yo me do na no sa ngase sanga listale na koro au do ni kala tu na lasa me kada woro na tu kagu chito te mosisi do ngona ngani sirek do mata weru mer lo na kor matur masus me na kor e usa mata tunga yo no tuwa kan silam tini be me clay no we lo ngai kan silam e kalambu me ne tasir ya me do ngani sanga se mai usa ne do vai tai tsi mer di kor na ne tuer ni youth me do mai mursar ni simberle mai na committee ne kor usa ne do lesu ulako o levu la wak me baleta na nonda na no del niabu sabinak nak bali kembali no mu yang baki bamir no mu sustunga may kantabu sanga may buli no mu primary suba kur buli abo buli ke iyo binakabali au tira o kalasitu ai Kalambo Fijian School que tu toki vele que tu mai tsuwe wakan sila buli Kalambo Fijian School que tu lele Fijian School mangasi uli wawali tsuwe wakan sila to no momo masta tu sabat tambu ya que tu mai tsuwe talai wakan sila que tu sama ni uli sara na kera koro uli na no Kalambo Fijian School kalasin dua me dava na kalasiono sa pasi rod ko W school in London au lai form 1 na 1972 me dava na form 6 na 1977 Corneu lau sari university au domini mandu atakin na mo kaya au lau university korna yang bakirua au temuri na no academic progress me dava sangai listale sa minche no academic progress ni min rauna buli se utilia bale na mino ani almatua ya au sangai listale na buli lawa sangai la rawa Victor Taravie turna kroi bisa wambo kendombe na ulitanga de na vital no que mur na que na sa jina kembal bana manda na manda la ko no wakasa mir na ngona ni nanom salutu mai na university ni Devo Clan ni rutu chiko rutu na to kamu rutu chiko talaga na nangasa ivale na bala ko no wakasa no buku ni ngona ni bulan ba ka ba dorobo chiko yi iya mino ni na ngona ni bulan ni via dorobo se tunga
Vesti che usa sotto te Dr. Polnia, guardi che usa Sarne Romoni, samani kuretsunga ukiana wuli, au kuretsunga ya una wabuki. Nanga una I muri, au sanga indo ingada na nunguma mini wuli, kena mandua. Dona ngai tubure wa den mandua. Ya. Au do talo te ke sono no ke sa bio tinchuke mamuchu iguale to corrando tu no via o Apollinia di sa sempre doctor sa va master struttura che lo te le uli che wa mo uli te le va non le usa mezzo tu na mateivalve usa mezzo tu che na tal che na no uli ya me ado ni sa le uli usa ngai va che ukai tipo sa vitar taraluan no uli balte sa ambiar tipo ui karimbia kana non do vitar no timando e uno vi pasava o chileli o do chile tu vico o binga de ni usa le uli o usa le rani rongo de vinda ndanga e lu ka tu mai mo vitu kana vinda na ke ni sa yang anjir na uli o wa de vinda chile de ia Isa pamin binak sarvi no mutunaw o Dr. Polini Tamata o klay ngona ka na warong sarch nga may Pacifica bambula binakang bulare Dr. Polini Tamata doner na niminto marotekinan na non nando takavaka na maramake na lebu ni tabile lebu lalai do chiletu ena buku ni nonton matin tu nagaronga taka ni oke saranga bang gici kemuci ko lako lebu dan okla ni buku bikin dana warung cumike enda na vanjin jin tekin sonongono kemi na marama kemi roni bang gici kemu na turang ne madano muli na cikinevi jadi saro ya na kena tu watanga urani kaya inga mbeka inga tsuma kiukia kina oya inga tsumani na inga ni dadaka rosa tsuke au se meja tsune material ni viti au sala ko tsune medlis lismai ator tsune ne la winaka na batal kena na buli ya ke ukai tsune ni usanga ila uli sana kai level lida ya ngai do tamna advantage ni usa matu student au la uli wake ukai tsune de usanga rani ndola no kubakasama na imanda na tumavyo na kanana ni might is right batani ya ni wale ke ya una ya so usanga ilai uli mai mo rongo na debate ya tsuke na logic ni me issue based na vitalanoa ne radio usanga me kachiwa jaro tomo bila kachiwa uli e balbal na vimba uchileli au do chile tu go manda na matagalista vitalanoa ni vale o na trava ni no marama sara sebenak valim don jina na buli lebu na ero se chuma ba ni bina katakina no mu o yalo stabu mo sen na sali bo muria ke nan rende ke na mandua iko mastab mai manda ya kasa mai bisa wen chukubio na yalo mol malum beka mo barorong mo rongo da na bosinin mutunao ya ba madal tak sarman da na sarman to sa chil tu kami na yat masel eli sarangan ratarong yuchuk oke na sar lisam sar tu me kide mini sa muchuk mai bits iya bina wale bake lebu kimukila au masih cukup na Prime Minister's Office ati cukup na bio kandendre balik na matiwal balik ni malay uli loy to may New Zealand na postgrad ni constitutional law au mani volando na opinion no ya utala member ni matiwal TF ko lang ave netu sia o kana tundia la wa no legal opinion ni vi bai chichiko nero tura che ni dalla tsuna matiwalo na 1996 constitution bida na point bibinga chikede na RFMF ma banduria na 1990 constitution se mbula chiko na 1996 yana non responsibility nga sa kauli wa malal chiko de kurde wili ko kamutu dia wa ko sarva na kota RFMF ya werede ulai
le makambali mai ke na nana ni yo sa min loel pana matibag kortal ngade ade ko mai uma la tu no le prime minister na policy analysis unit au dengo mai ke le mai ka tal vale la na NLTB ratu ngo tal ni chuke au dengo tale ka erga laura ni ka na na toto na tutte che sono andina ya na la weekend minda e do vitu bir ya la mai na 2019 dono na de por mai dona consultancy o offerte di certo lo se você ver na NGOs na Pacifica orto marcial we queremos lo da mai mai tawer tal non ratu national umbrella body ni council of non-government organizations eu uma oferta na verdade o todo rotama querer me amba tudo verdade o mai chico que cai eu vai ver na chico vale bona kaloni mai ani bang tadi kai o kasam tono ngau sa tu mai vale não se ber lo mai ka se ber tu do na consultancy eu já vai que bona kabu na ele tudo ko ba buli dia tu ke mo ke bendanta tu vale vale esa liangali ya nilai la ko mai na visuri ke mai masalah le mo mai tiko na umbrella body ni non government organization ke muna kilana sustainable development goal by ke to me ke turau ni vitala no anga na goal number 1 kita goal 17 ya unga suna vivaro da ni kalau kina no bumbula era vi vanuan bindu ya ka me ke mai na mati valu mai na mati tu wa vida vida wa na NGO UNICEF au rauni u talanoa o mini kaya mo tu tu ne o wa vina wale bona kalau ni vanu va ko tu ke o iknos na ona ke rauni na ne tu ila wale kale kale na masala le council of non-government organization tu chigo miknos ni ke tu vital no batir na secretary ni materitu veir tu na private sector o miknos mi va ke don NGO ni vital no de na SDG 1 to SDG 17 kaubo o va vina tu ke kale iyo sa kembalan na vi bono todo ko sa da kami ke bani mengai kumuni ba todo ko mai nanom kila sanga me yang tu bani tabi ko cilcuke iya kanjir sa dona buli le bumer mentanda na itabi le bulala isul weekend menda kunin dambe iya dir sar ke kairo sakila na umbrella body ni Pacifica o Piango, Pacificalis Association of Non-Government Organization. Pakai itu dono ngona bina kacimai doana participation doana regional si global conference. Alvendo wakila tu artu sa. Tu lagu Mykonos na rawani tu na mai doner. Pakai nama taka vidende sa ker mai. Dono dono tu youth ne mai tabi doana regional youth conference. Iyo, may na vi Licia kitu na vi matantu ka rawake ni may vake usaba vi na kalibon kalogani. Sabi na ko nakwaliw. Obe torong talman na nung jing mo lebuli na buli lawa. Nano mo chelo men mo degree bitare men mo premier ma te ko bana bana no jing mo la ko ben tamban ni law na buku no mo buli Oui, vina ka o radika be kana no lebuli law tu by default. O se ba ka sa dentro no se tu mo tu yo changon do vikito o changon do wosa to. Levo na vital no va que do bimba lisu do minani di como barora au sa te o dorbu tomata pula tsumai do no momo kichoni mo gola ki do da tu ni club que do corona tu no que na oni que me levo ya na oni que me levo eu minuso ni do sarnair o wakasa mtiti ya au tu mai le pano ni operations officer tu ni first battalion ni
ni Fiji Batele na mai ngai rotsali si Vanuatu o Aponia betul na luim. Tertulai chico ba dar tu mini chico rau ba tu. Kono bong ni Singapore sa gir na pulia kita usana min chico kai. Ko min lang mai kita usali sibiti. Usanga ilo ni sengai korna ino na masters mai awai sali da di university usatu no ke usala wai. Usala chico i Vanuatu min do talangane rautila Vanuatu matevalilai tu oleh taruh bertolak mintur ya orang bertenang ada yang ngulang tu besok je ni orang kelatu na terdekat cuma na infantry regiment orang usah mani doang na bitalong tu mata kabis kali satu na usah le uli lah usah kortu emado uli mana uli oleh uli ngak arah na nunggu uli le usah ngumutu tingsar cuma boleh tan nunggu mau uli mana universiti ya uli fi Asanga yung matutin sa rally ni Alaba ni Cora. Isa ang una talaga ni sa listel may suwa po niya may sila na PhD. Kita bimbi wat talaga yung sa may doon magkinasar na professional diploma ni legal practice si Laudaw. Pero sa may nakalaksar ko ni na USP Italia na legal literacy program ni iCharles. Tingnan ni namugay lawyer do makasabtan tu do mga taga-wali mo nagasuli. Wala tinulak at may namatiwalo kung may discipline sa mga student too. Do labi na kata, like ya, can you organize the class to do this? Sa alak na, yung may boys. So na ngona ni Pacific do kalivyo to head boy. Nggak kali itu nggak mau untuk kota tu nana mau kelas itu nah maksud mau dibuat tepik. Totok seranga. Mana mana nana mau libuli lawai ini selandi. Mana mana na nomu experience nomu libuli na may sona erbobo may ini selandi. Ibi na kau penerbo nggak na doon na matakali system cuma na New Zealand na honest students ni bachelors nga korang na bachelors alak sa na masters yung na buku mamulay huli watay kagay yung ilang talong na huli na yung sambat iwasang ulo ba kada ito tabi sarva kali gue na bicara no rado maru tadi na talangan na experience ni Pasifika udo kota di mana non talno na no bos do ma lu tu ngaba ke so do talno tu mo so tsar ni bos wa malo ma ni ro bos na ka sila di java di na ke tutol sa wa ni ko mo teknis na ni ko bos wa malo ke mo gamin la bos wa tolo iyo awlay uli de kalian ni constitutional law na ingani matentu sa vida na constitutional law ya sarang lako ang na latest one tumba ka mga unabi o John Epted siya supervisor of election sa Tos Sara kasabi na kanto may review na constitution nandua na yung baki 2004 si 2005 yung office ang ay binakati may bakaw talento may uli naman ang constitution may lawyer ni matentu na review ni constitution na 1996 constitution pero di umani ulang tuki aulay bulimay kalau da sa biar baka ni review na constitution na sabi tiki ali nga na uli yung malay chilon sila sabi na kami na kan doner nung tali tikin chukon ni rado kalibi ko tuna head boy kaya nanangan ni rabuli bat ki kemu yan na mantan do no bas ni ba salam be ka weekend raso na turang be kan rabarong chuk malibu and nanu chuk be ka men libuli so san to no sangkas
sa bulak tal mbek ni retire sa rakali libu nangon. Na mandaro ni no bosi ni basal weekend. Iya, binaka volim sana. Dora so wala ke do tu na tu da mino ni lego na wuli me da wuli da samate. E min cero wala ngani non da wuli da na irbo o na ngona ni mula. Na wuli sara ngai korni wuli na non da samatua. Sanga i roro sara weekend na waka imbal ta kina. Nere waka wuli di mai. Wa kembe na ninde se wuli changoni. Ile bunere ba wuli mai weekend ba ke ngamenda mai road learning to a road ie. Da turangan wuli da tu da minna ni ba imbal ta kina. Ina è una vida na no reference ba ta ke documents autorno i sono ga sibuli. Era tale te kina wale ni lawa au wuli dike au rani relate te kina to real life situations. And process ni wuli se na nonda leni e uke ba le una ke na la ko na nonda long term memory ba ke dara ni analyze te kina wale na theory and ulida sa dara to sambol nimbul andala ko mai ke ere ke ma ya no na di ere pa ni ma min ro ke boletin na ba so we ke na sanga se ko ka samta ni tu boso mene PM so fisio chon ko to bola ko ke samba ki bitsaul ba na e de umeri la totalmente na bachelor's of law sa vita volita tal tu ke i FNU iya so min do na na gas infect na gas e binagala roro ke na dalai wuli so tu do tigo vero do na conscription na vero na lai wuli matibal mai lai wuli manda matibal na da do sar na mission lismai sa tu vero na life experience e da do tu so ni vai e binagala ke na wuli jina ni le utalanga isara ba ke ka chimun suladi na honors graduate salanga mai na bachelor's master sala usar na PhD eu manda endo ver ka baleta na nuguma vaulu el banga ya lei wuli ni sanga se raw vai balbal doganer okay baleta na nuguma Chemuri mai university koremba girua itu kali mambul talbot juga sona wan mi gonot sona dosra na wan na musio Isaac driver sorry was na musi ndo korwa ke mersa budi satu na buli san le tutur pe ndo heng te ni saraba ke non rasote putra mai ko mai kai ba to kari ma sa ya do korwa mi ko tal nindo weekend la la ye me adu wa rio wa de chico re ndo wa sala te do ke so na kar nongu tutorial se nongu assignment ngala ni ndo na ke musai wa se to ya iba na ke na dalai bulu tuni ta sangas di nasaranga sadan sa leyang saro Isaac driver sa liba kuroy sa lidak sa sayang to kono mun retto kono kol ni sot iyo klake ka warong chuba ka mayo Isaac driver klasa chukala ka may bici oten retu now sa totoka na sa sanga ni buli menta bitoko ni tuwe da bilo mani sarara ni kung kay was chuba kan ranangon rasanta ni ke muda ke chuko ni santo to ni tampa o sa don riba menadero sa andar menan rendre panap mata na mundo la ko tuina bi buno na Pasifiko tume Vanuatu lebo na bono na Pasifiko le nakadake karo sa tu sar tu menet masel panap mata no munda na tu nabi matintu kari patake na no mo be indu tekina bat ke vich na mata no mulilo en nabi bono kari bat ke vich pinaka generally ndendo kai tu nyo which sa develop sarai ya na develop na ono ke na wakataka ni NGO do to na theme mam do bulu technique na rethinking development and shaping the Pacific Islands we want and on the sama wuli ele bunere ba wuli di weekend na kenina kimendalai wakai dor sarva ke de so no na be do buli na wuli
nanongule wa dortige wa vina kwa se vina ka jina tiku ya se vina ka mai na era ka viva ka tauli di mai mo le kuria na itukutuku ke ya o viti o ngala manda wa tutu ka tali viti manda ke no atu Papua New Guinea I la bono ke viti sambu colonize ta vina ka seranga o viti colonize ta vina ka in the sense ke mandarongo timanda na iwalu ni civilization la mai vekim to mai dolo but ni la na era que civilization na Christianity e bro ke baita na bagi eu tunga rangai valuti na ora de ukaji go viti da bato to bate la ke le na matu to Pacifico Vanuatu indua orto sengai simbersar sa ngona mai self determination sa superior na independence vai Papua New Guinea to le na ka Papua New Guinea Papua New Guinea was not ready for independence but okay gay no na yung okay build together ka Australia abi baga lom tag tunga bi kom na ki Australia sa tu na ngoro to sumar mai la independent na ni mala ya wa tag tunga le mo wa tag tu o viti baleta ni ma chuku talunga ni kena live na development ni Pacific da bi tu mai viti all national sara ko viti anda kai les mai ve ke da do nga vai manda na all say general criticism near Sembera, right? Yeah. Kuwang tayo naman nung kena sambul. Tunong nakitumbo sa chukubate na chief secretary na mosin niya civil service ni kay. Gaya ba madalo tayo chukun ng geli. Nabuno kayo masalala, chukin na nalaw ni geli. Mini ba ki tali lewu na buno iurula. Orto na ownership pa wala ni kina tauke ni pa kamasya ru equal sara. Mini bagai cukup eviti na legal ownership cukup nama tentu created the NLTB for its purpose. Ikai kini gelo kita kena bulan sana gel. Nyon tengah bagi sale untuk natapan ini welele cuma sale kunta boleh mulai taya. Untuk kini gelo ame nagai taya. So nanondra tu kini gelo na itu kini kan itu kenan jenis apa dia? Tapi yang artal so kena asa. Itu nama tu wal lele bukai karma wal ni wal ni gel. Sedang yang ada bisu sara wal ni gel. Rawat na non gel. Tura tu lawat mampu kelito wal lele tang oleh yang namin lang ke. Kali lang kami nama tentu. Sa itu tu kian gel lagi. Legal ownership sama ino na tu nama tentu. So kini gel sangkai mai nona tungani na user rights. Tanga batalin dona PhD bina katilo dona nini yake o dokta ma vosa cuma Hawaii baleta na kena. Pun pate? Iyo. Pun pate rokole kutu. Rokole kutu. Bina NLTB memeta na state ka review kan bila ko sa tan do san lang man na interest ni ka liwata na administrative arrangement ni Chile to na colonial government the na NLTB with the Great Council of Chiefs with the Ministry of Indian Affairs with the do na form of preferential treatment those two na kay which and the better to the burden of the national economy man NLTB. Unimproved capital value ni agriculture lease. Itu ke dona nonda scholarship. Ya, sangat lela ko may na wuli murike. Unfortunately, mino ni rationalized ta binaka se argument again binaka na tambana weekend to ki bagendo sanga chigo niku. Nanonda kaiviti e nanonda solietu so much eviti and the solietu ke nanonda development fund. And the solitex the sol development fund talino de san. Na agricultural lease held minimal. Baleta na
Dalam waktu nangona di tu kena nondra maten tu naturanga. Nondra mate igual naturanga. Ya, au benga de chuke ve ir na toki ningil ka ir se ko sa tumara nondra sa tumara ngil. Na nungu presiden chuka li umakai na manando na matambos ni secretaries kena job department tu no do to na kabua na chief secretary. I wish I can take you to one presentation to go and say all these things. Paletanya na toki ningil ka si tu mo masana nondra lewa mene te na may ver na tukandra kalna na le durma endoner ke na nation state may kautali vivir na ownership okay na unfortunately sarni vale ya pamadalo bina tiko na we rokole kutu o kila ni kala ngona bina talbanga so we keta mena vitalo no ena vitalo no ya min kili vitalo no ke darutus Bino totoo saranga totoo kanio kailan kayo talba ng ngono dorong kay vital no tekina kaya may surit talaga may na turangan itaka o ponpate Dr. Ponpate Rokole Kutu sa chuk saraka may na university may San Francisco State University sa Bimbio may Hawaii sa tulsar chuk doni tutu ni wuli may day totoo sar na navengarabe ang malaka na na thesis kaya nga mer listal cuma na ulut tang mer na yang ni buli ceko ya na yang ni buli Dito sar sabi na iya ukla talaga ni do wait vale na soner ni buningito may bitse bidan raba ang bulot kumikan raba ano tumbakan na tambanan ni volleyball so na tambanan ni erningito may bitse raba ang bulot bulok coach te so na no mo sa talbeka na no mo interested chiko we can run bitan pa na ka ito ba na rumba madalaki iya bila dona mbak mamati dona wuli na transformational leadership do na konsep ga imbuli na ngona sa viva kama teach ke na HIV AIDS na AIDS sa kaya may tulong sa mga milyon amin taro biraw sarang kay bos kan na video mata jinta kira kau New York lain bos sarang kay bulia may endo na leadership development program kaya transformational leadership kaya do ver na level sa kalima na pasifika mamalay guliki until nandi do buli o ya ulak chuma na ngona de ulak chuma na PM's office sor lang may na lotu sor lang may na vitamban taleso sa korayang bakiwan biya kay korna buli mam do buli to ka korna bulono do na buli mamula ko le apply ta gino mamunolit e unena na transformation leadership o kay apply ta gino na team ni na select menti rakani na ka select so buli chuma au sa boleh juga na tulen bule na sir ikena transformation leadership au sa sir no tini raka na success ni no uli ena ga ivi nga dinga ber tu na timike ya au mana no tal tuma min do na mo gai wasala ke mu lo ko tu kada wa vida le mo sa ber timna ka seleka kasara tiu yala te kini sama men harus tu kada ber dari start na season ni rasa na rota na bilo ya ni sembera ni nembaki nga kasibe 2007 dia 2008 la ko may na tim na kasale kami sa ni mini bandu na island zone kitu sanga isangan yan na transformational leadership na kitu may tilade kitu tatangyan din tal na committee na impact na outcome sa winter kita nakaseleka na island zone so sa tigo mo yo kanda mo na B division sa ala katulan nakaselek sa lero to na B division sa ila ko sar me misalnya challenge sar me ila ko virtu nando lutu mai na A division vida na sport ni mo na masalah ko na franchise ni rugby suba ma Highlanders tigo suba
o na ita sil di William ke o na kasaleka. Ni begitu vana sport ni trial ne filter kina na kasaleka players. In dua sara le dur sara vana training squad ni sirri. Na transformation ali kanon commitment serangan na leoni timi na turanga ni vanua nang kasi nilutu. Wera lang tubiki o nakasaleka may na the year before no win melay pulta kina na island zone le lakusan na B division merlay tutuwa tatuke na timi niya sana kalay lakusan melay challenge. Ya au musata ko suntang ay jadi. Tutu na kadang na vanua gaga ko na. Iya. Kitu juga kitu le lima ng gas ni kada weo sa bagon sa lugar ro kay kancangon din do gitu. Ila ni kitu tu anak kada yang buis. Na lewu na songo ya kai. Kitu ng gas ni kada wi kitu kenan dito kana sano kada na maten tu burung basanga. Kay na songo di kai wich. Do lang so na songo so na sana zara sena matentu sara bakal race ngayon ito na gas ni kataon na kay bana visus makaw dahil do tuntu davi burita ki kon mo to mbali soko I toto na yango na ilaw kito na kadaw yang bus kito do chili revo no do to neture la kalmer na taur may lulu pure bas men iya dona really wajin tintel china ne no o min class ari lang mia ye dona toto ni yalo toto baita na bitira na salai ye sena iwa na kay kada ko ni tigre chugo na bitar no ke rani korda ngadi ken talama na ne ngam de chile min da watti ko uno tal to letal so vi ke sa dem koso balete so na ya suya de minto minne do kiendo nan dendre tamo to do nan dendre sendende ko ilawo sendende ko ayaw ya na imunga chuko mai lo mo ke le chuko ni chemu ni ke kata do ta manera una numo mo waita chigende dai bagar sa vi volte kito ke o gor morto na kanda yang bus maya ke na on sa ulu wala ito ke tu o mas pensiero sa vicha un lugar rua tu ya ada ingat na imunga ni garavita ya ka penting tu nanda san jina ni tu pun juga man duitangi ya man duitangi lagi na binaka lele bata berarti itu nak kena rasa cukup begitu kai waktu tu dong natural ni mau naik lagi ya untuk cuma mau naik lagi kalau dia kecanda jual siapa aja saramus na kena balap saramus Toto kesarangan mana kau martekin sarangan nero tukunan tu o nitu tatan to tukun sarcungan na uno kita to lakken to neren na ya lo tu weekend na biokan bikan tawe tun sarokia dua ya tini selandi lu singai singa bidangan ci pemain na kanta menurut Mexico kormer ngangan jato tata ngangan jat jadi misi ngebitong tata iwal menurut saci menurut Mexico tukun sarokia oh bela kem tu na kanta ka semut sa nabi punongan taloke mututu ya sakai cing na yalo ni biko witaki kena yalo ni binanumi tukun sarva sanjir serangan labo bikito na kanta bunji di kitong to lele to kaya na yalo to bikito toto na yalo nganga iya sa toto yalo maru tikina chigo nu tikina chigo weekend na itamaki ni nara di wakan dita kina chigo mechanon raveli chigo na ngone na makumbunda mai movie misalnya de kena matem na mindonel de musike sa tu korna bosani ala ni solika ni jina ni daga binaka sa wala nga menda sanga meti wakanga na process ya it's a choice it becomes a habit it becomes a character it becomes a culture ni kay kadaw
Jina na tala wako ko. Pero di sa ni titik-tik ito na kadaw yang boy si Marcel. Mana na winako isa. Rong winasaranga mo to isongo-songo na kandabuyang boys o klanindo na nguna sa nandolong beka na boda kito sa nangangat si kaya tulindo madarantabe ina namutian yan ureri binakan. Sabi na. Iya, ni sebenarnya ni may dapat na nondaru bitalan no na matay binilebu. Total na aerobia wasia te sombe ka weekend na bio kanyo be bambulo tu weekend ra. Te be babi ni binak be ka bison ra buke kemu no mutu tos chung me babu vale au klan di barong sar chung me no mutu na me pasifika ba ke vil maina sa suli kana kena ngono mo ndo no mo boss. Iya binak teman daw ma Zoom juga ndo na global conference boleh na human mobility korde o kaisar tsuna na be kema mina alien kema mina kaitani kai boleh na covid pag na covid kema mina covid talaga sa affect kema so kema sa bagi ruo ke bagi tur si berla may vitsi na no mamiloloma sa electronic na kema ba ande o tingin tunga ba na Facebook ba na so sangai bakan din na tengana no mamiloloma ba na manigram but sa amin nila mo to sa kan cuma I love you I miss you ya me la usar to na manigram bakan din tingin sila do nga ne rebo da may chili to ay o ba na wali na do kai may ni tukoro o maru te ki no tskailawa Utakina ni o te tawa noa ka tūna tui au vina kata mo dola ngake na tagadaga ni no tui. Bole kana I talano ke nana tui lawa ki. Min te talano ni soro, min te talano ni malmulu, talano ni ganga. Au tali te kina o maru te kina. Au maru te kina ni te kai kadau Quando limbita kanda wena limbi binaka mini kaina ke maula bela ke ndona sana visi te kina ngana binaka do wali binaka wali ke vera na gasi yau vera na gasi mama sota si mama daga wata na buli mai londoni ena kemba ni matei walu ena timini nakaseleka vera na turangani nambala ver na turangani vi tikina tale so o kada gora do ndo mate chukona nonrai talano ani kada guna bono ganga kuni bitirana kuni wamulu wako ko kasala olomai kasala wa ke chu de it has become a choice sa habit sa mai character tu le kada u kasa wili tu me che culture ke kada o ni tekina ni kewa kita chila talere me dona no tikini ve talno tikini no bula ngai tekina ke so sa malumi me dale dolo mai dana bula mama no dana ni ndrobua dana maru tekina na sul weekend dona research ni mo longa ki betul o nga film research ni angon Donar do be falte ka tu ba ke no finding me USP ni o kanda wo tu wana na gel mi na dundu ni ngona mai viti o ba ke u jaro to mi mom sa do vital mai kana ngona do ka me so o ke na ngona ni yerke ke na ngona ni yerke ke ka ke te sa do de na to si ba ke na no na no mai ngona na ka ke ti simi ka le ando ka ba ke tu na la lagi ni reke ke tu idea ke tu semila ke tu ngalang Isa dua bagi dona kuminto na ngo. Nango na miyakan. Karka na liwe. Awa ke sarmindo. Yung kilama kya. Oh, karay. Na may itugan. Oh, te sobi ko nga bagi. Sibyo na kasa. Kilama kya sibyo na kasa. Yung wakila ni bita no miyami. Iya ke. Iya. Pinaka. Kaya nga ke. Yung pinaka loloman ni mga liwi wali. Loloman ni Piswiraba. Loloman ni Virto na makubungu may Derek, may Dogala Beach Estate, may Udid Marine. Pwede kay kemo na turang bali na marang bali ni Kadaw na wi wano hindi mo sa ke
au marau takina wale ni dawili bote chiko ena sana ko turan choko daw na wale utarisa na bulu kini chumai na sana daw wale sabi na balik sara lechian no mo seletu no mo ngone ni lebu babi binaka chiko na no mo setu mai sona urutang bibinaka lele busan rapa babi binaka chumika na VSA burubura rasema chumai lebu ner ndabulida ando mendanga ner merum tukuna mena transformational leadership o pantekina ngai na no mo chikina e mai pa mawe na buli mere baka samtikin mana kesa ya val meanga I nakaselek wana ke machir todo kana dio na chikini kandabwe menga ida wire na VSA vitia satu na ibaritaki na rosachila satu na kena mawe ke satu kuna mere ya nita kina tu ni na no mo VSA lebu na tarata lambula tali sona biokani ya na bio tal no trengaka o na ngandre mena kaito tali singa imbiar no kesuri chike mutali blati sona ulutanga binak talanga tu kuna memi loma mire bo sibital chuna ulutanga ningel lele mo ban rapa maroma no musati ko na ulutanga mere iya pabi ni binak sarva lebu ba bimbi no utunau Dr. Polonia Tamata na do bito po ni bike mo na tun chubi lebu dan saya kasar no bamuria na barita binaka na maramanin buake sa may babatukan na sarto na nomur sa sanga babyo chini ko siptal nga biyan to ni tingi may vali isa sa lalam sarto to vali bikim to na kanta bu young boys manini binaksarat bikim to datan na singa dogay siya matal memeto mental na bitalam no saba mo tsukaya na wale mo mana nak vali usara isa nak balik sar na ito masela na siya matukumay bikim nito daw na siya matukumay na VSA burubura doon buli binakaturangan ni Tamelo may vici naturangan lilyo ni Bosnia sana o lo may vici choching carnival ni buli binakaturangan ni ta binakabali na wakarong tikumay na sino binakanikom buli binakanabubalay ng dalo ulam mila marewa indalo mayo kalandi nitikina ni mutumbulong buli binakatsi kumirama peribalu binakabali na bi siya mati chikumay and nonda bi talano chiko na sino binakaniko bikim dana kang kumay ng buke bulan nako at chinisisi bulan nako rebango Maria bedana buka marutek sara na nomunisya mo chikma turangan ita ulesi randio naturangan ni way marosem sar chikumiserne baka binaksaran chiko ni baka libikim ni keda na biokani and koro lawaki na chikino nakaseleka na buno kera ngao ni sema chukumikina na ngoni ni nakaseleka na kabina ni kuwa sa ngol teo ngona wakambula bikim ni kersar tamarutaka ni maindo na ni ngone oliche tamata kena bubal na tamata erto sayang sar bakalibu na tamatin tumibiti na vi korokoro na vi bonuaira tu bakite bikin erto yang kedikil na bubal ngo tamarutaka ni ngona ipatapate ni bitalanoa patapate ni VSA menda may rongo kine sonaka and siyang tumiyakan ni kila yang dami rongo ta saranga bire rata katakin o si bina turangan golitia tamata sa baka mo dito kan bike muni ya ena ubonga ni bi mamani ya umingo ena na sema talmikin ni da ngande tiko ilawaki ena tikino na kasileka ena walu na kaloko ena ngande sombu ki na tikino yawe na corona lutu ena sema chukumikina ron bitamani Rosia masar chunggomi Wellington New Zealand and na vital na tatalikin so tan na ulutang bibinaksar toso ulutang ni buli ulutang talanga ni kana baka ngatakin mo na liblib na digital media so baka bikim nyo ni nabikilatu siya nakapata-pata na buli and nabuko ni digital media si information technology si computer science kaya baka ni biro nga na vital nongo ni siya mamay and lomanga ni bimamani hawa mingo and siya mo chukumikino team kaya naturang tamana ro bitamani may yawe may kantawe da ngono nga babi ni binaksarva levo kibe late tamata kerto na turangan ni burbasanga turangan ni kantawe to chungo menet masela and nanotong do tutakatiko na vanua o natolase
Sabang kemudian Vicky muni dan nang sota tali nando muna lek-lekang go. Pinakabaliw nando tokan chukumain na nunggu bata-bata ni talno with Dr. T. Kaya kasi ni subscribe and nunggu YouTube channel. Kaya muni subscribe. Kaya katalangan ni semberan nyo ni bitin do na tiki and nunggu Facebook page ni talno with Dr. T. O sa kaya nga talaga muni bitin ni kinanong ni tiki. Saben don pinakabaliw na vito ko ni chukumain na nato vitala no ni vising moniti. Sa nita kanina kay sota and bimamania women ko. Nakabalik Sara ako si Tandovia, si Mitibu ni Loloa, Bui Esta, ako si kay Suba, binakabalik na siya mamay. Bila may uli kandabu, mano nambay ni Balo, nakabalik. Bila mo ang galebi, nakabalik mo nando siya matikumay, and anong bitala noa, nakabalik.